Jadi saya lihat anggoba tawa majo lagu ba anaknya kalau na percintaan lagu tak Ida teh. sonari tawa majo lagu dari Abang Buntora situ orang judul lagu Manetek anggo Manetek debba Mana teh kate? Manetek berarti dong si Bagion. Jadi lagu tentang anak siakang amon Oh ilu do nate. Ilu, Dang ilu. perbagian nate. Dang, Ilu dang. Ida nate. teh. langsung majo leku Oke. Langsung. Manetek karya cipta Bang Buntora Berarti 11-12 mau ilu anak sekangan teh. olo Iya. Itu. taruh sama ceritanya Oma ilu anak sekangan na berjulu, na julu, Hampir menyerupai mau hampir ceritanya. menyerupai ya teh. Oke, Oke, langsung langsung. untuk Laiku Mr. Tembunan. Manis musik eksekusi bah, sulu nih. Manetek say manetek iluki molo huingot dama nang tubu soadai nang songoni daina nang sudah gogoi ala tun soboilo hupasonang rohani Nidaman dainangi Somong gatini ama Nianggi ibotoki Alay tun soheado Husari hon halaki Ala hapogoso Nasetong marhaciti Anggoro aku dainang Sainaing do pasonang roha Alay boha bahinoni Hapogo sokku do mapai Adigan maboy mu banasipi Asa Pasona koina titiki ngolumi Tipe mojo muba nasipon. Agia boy pasonang deina. Iya, saya lancar makan macet itu. Lancar mah. Jadi untuk penonton setia Pernonang Marende tetap tengok akan tuat-tuatkan Uji Minggu Luna Nama seorang Matutu Rohana Awanak siakan Nidaman dainangi Somong gatini ama Nianggi ibotoki Alay tu soheado Husari hon halaki Ala hapogoso Nasetong marhaciti Anggoro aku dainang Sainaing do pasonang roha Alay boha bahinoni Hapogo sokku do mapai Adigan maboy mu banasipi Asa boy hupasona koina titiki ngolumi Asa boy hupasona koina titiki ngolumi Mau lihat ya? Mau lihat ya Horas Marihita.